Moepo wa Mopane Gold Mine o tsaya boikarabelo jwa go ranyega ga matlo ko Matsiloje. Setlhopha sa setšhaba sa softball se tsena mo kampeng go ya kgaisanong go Aforika Borwa kgwedi e tlang. Motho e tshwanetse ke go dumedisa ke go amogela nna ke bile wa Regional Richardson. Mo tshwarela mokwaledi wa lephata la tsa mafatshe a sele re Clifford Maribe o solofetswe go buisa phuthego ya matona le lekgotla la non-aligned movement mosong ono kwa tla supang seemo sa Botswana mo mererong ya tsa mafatshe fatshe jaaka maloko a mangwe a lekgotla le a letse a filwe sebaka sa go dira jalo. Phuthego e ya matona a tsa mafatshe a sele e simolotse ka la boraro lefatshe la Uganda le sena go tsaya maemo a bodulasetilo jwa lone. E ne ya amogela pego go tswa ko phuthegong ya badirela puso ba maemo a kwa godimo a modulasetilo wa yone a neng a tlhalosa fa e ne le ya moruthuta go ngangatwane go fitlhela go dumalanwa ka megopolo. Phuthego e ya matona e solofetswe go wela gompieno go bulela tsela ya botautona e simologang ka la botlhano. Tautona Masisi o solofetswe go emelela gompieno go ya Uganda go tsena phuthego eo e go solofetsweng gore e tsenwe ke botautona ba feta 50 go setse go itshupa mo diphuthegong tse di setseng di tsene gore kgangkgolo tsa diphuthego e tla akaretsa seemo sa itshireletso le kagiso ya lefatshe ka bophara, phetogo ya loapi e busetsang itshilelo ya mafatshe ko morago ga mmogo le bonya jwa mafatshe a diragatsang maitlamo a ditlhabololo tsa sennelaruri ka teng. We are cognizant of the fact that this meeting has come at a challenging time for our membership. From the political and diplomatic front to the social and economic, there are many existing new and emerging issues that challenge our individual and collective efforts towards building prosperous and resilient societies. Ongoing geopolitical tensions and conflicts, such as the current conflict between Israel and Palestine, Ukraine and Russia, etc., are a matter of concern for all of us. They not only pose challenges to the core principles of our movement, but they have also caused loss of human lives, destruction of property, and contributed to the already precarious humanitarian situation around some parts of the world through internal displacements and creation of refugees. Arabela mono gai moepo wa Mopane kwa kgaolong ya botlhophi ya Tati East o itlamile go tsaya boikarabelo jwa go ranyega ga matlo mangwe kwa motseng wa Matsiloje a go belelwang go bakilwe ke thulaganyo ya kepo ya gauta gaufi le motse o seo se tla morago ga gore banni ba Matsiloje ba ikuele ko mo parlamenteng wa bone Dr. Douglas Lesolathebe gore fa e sale moepo o simolola tiro ya one gaufi le motse wa bone ba simolotse go lemoga koketsego ya go ranyega ga matlo ka palo e kwa godimo mo motseng. Bethany Mando wa tswelela. Matlo a rona kreki ha gona kgato epe e khotsogatseng e supang gore nya ne batho ba Matsiloje ka le senyegetse re na le lona thusoki ha iyo. Banni ba motse wa Matsiloje ba lela sa maiyo gore go epa gauta gaufi thata le motse wa bone ga go a batlela ka tse di molemo mo matshelong a bone. Bangongorega ka lerole le go ranyega ga matlo a bone. Ke ka jalo ba lopile mo parlamente go batswa thuso ka go batla dikarabo kwa moepong wa Mopane. Mme sena ba lla ka sone sengwe ke yone kgang ya gore bana ba tshepisitswe gore tsone di EIA impact environmental impact assessment tse tsotlhe tse e leng gore di sireletsa banni kana di sireletsa dithoto tsa batho ba ba pileng le maine di diriwe. Mme hela se ba se makallang go gore se ba se boleletsweng o ka re ga se sone se se nnang teng. Batho ba hetse ba tshogela gore boitumelo jwa bone jone ba itumelela gore maine o butswe e tare ngwaga tse 5 tse di tang batho botlhe ba ba go thola batho botlhe ba loba ka asthma ke kgangkgolo le yone gore
ba bua gore air pollution le role le le tswang mo dikolong tsa lona ka kwa ga se lone le le siameng kgang kgolo le lone gore re boneng gore what could be done go ka batla di-alternative routes kana go ka tshelwa metsi mo ditseleng tseo kana re ka thusana yang jaanong ba batla gore moepo o tseye boikarabelo ka ditshenyegelo tse ba di itemogelang mo matlong ya matlo yona thata kgotsa e leng gore we are very very worried gore re bona tshenyego tsa di-cracker tsa matlo di are far beyond the dedicated 500 radius of 500 meters. Kana silwe sa rona ke gore mantlo a crackegile re nele assurance ya gore wa baakanya kampo ga wa baakanya hela mo mantung a crackileng a mo teng ga 500 meters ga rena bothata le one provided report ya baseline ga e supe gore ke baseline report e dirilweng before go mainiwa gore mantu ao a na ntse a sa cracka gale mme report e ke e tshwereng ye ya batho ba ba le mo teng ga lesakana lone leo mantu a mangwe a na ntse a crackile gale ka le supetsa dinepe e teng gone a na ntse a crackile gale mme ditshenyo tse dingwe ga re lebelela mo bukeng ye ke tse re di ithetseng yaanong mme ke helela ke re mo teng ga lesakana leo la 500 tota ga rena go nganga mo gontsi setšhaba se thomamiseditswe fa go thongwa ga moepo gaufi le motse go dirilwe morago ga ditshekatsheko tsa tekologo nne ke re ke sopela gore ka ga molao lo sireleditswe go gaisa se se salang hela ke gore go diragadiwe le thusaneng le buisaneng le mopane le maloba re ntse re le gona ne ke re kana re itse re ikhote so a re santse re le a re buisane nna re dumela gore le buisaneng pele le exhausting all the means mopalamento Dr. Letshola Thebe yeo gape le tona wa thuto le tlhabolodikitso o khupile banne ba motse o go tshwaragana le moepo wa mopane go thomamisa gore matlhakore o mabedi a nna le tharabololo e tla ba tswela mosola ka jaana go nna teng ga moepo o go thamile ditiro le go godisa itsholelo Bethany Manto BTV News Matseloje Motsatautona yo gape le mo parlamento wa kgaolo ya Boteti West go tlile maphata a puso go tokafatsa ditirelo tse di fiwang setšhaba re tsogano o buile se fa buisa phuthego ya ditlhogo tsa maphata a puso kwa letlhakane se ba etseng tebogo ka pego Phuthego e thagolela tsela diphuthego tse motsatautona a ta di buisang go ralala kgaolo ya gagwe go rapa motsatautona o ne a tlhalosa dingwe ditshwetso tse puso e di tsereng le ka go tokagatsa gore batho bone ba se ka ba gatelelwa mo kalokalo ka gore dikompone le tsone tse di iphitha ka monwana di bua gore rona ne re ka duela botoka gore hela go tule molao wa leta gore ka duela go simolla ha bokana mme e le go iphitha ka monwana ka gore ga gona sepe se neng se ba itsa gore ba ka duela botoka go tsamaelaneng le seemo sa bone mme re ne ra ikanoka kgang ye ya minimum wage mme re na le minimum wage e le gore ke a badisa le di house ba di made mo dijarateng bone ke 1500 mme le bone ba le jaaka re bua ba dishopoling re tsholeditse minimum wage ya bone ani ba roletse mo parlamente wa bone dingwe tsa dikgang tse di ba amang re na le bothoki jo bo latelang re na le gone gore re thokana le bloko ja guidance and counseling re thokana le gone gore dilebo tsa rona di be di okediwa tse leng gore di teng gompieno go ra gore ga di lekane dipalo tsa bana ba leng gore na le bone mo nakong ya gompieno re bua ka lebo e tshwana le ate re bua ka lebo e tshwana le design and technology go nne le kga ya gore gone jaaka dikompone go ba mo botetimo a motse o ne le dipole tse di bonala kana o thabolwe ke ne kompone e tebe e gweba go ke zo di kgala tse ngwe tse ile gore gongwe ha ile gore ne iso mo molao motheo gongwe nka bo le itsentse
nisi jaaka re bua re ra buisana ga rena le dikomponi ga re ka di beela melao ya seri sephatlo go atualo seruphatlo ba tla tsamaya ba ko mahelo a mangwe ba go direla koo akere so re tshwanetse re dire melao e le gore le bone ke melao e ba ka e sekasekang ba bona gore nyami ga e re beye thata ka ko mosing. Motsataotona o tlhaloseditse banni gore puso e tsweletse ka go sekaseka dituelo tsa babereki ba ditirelo tse dingwe tse di sa amiwang ke diphetogo tse se ba etseng tebogo Botswana Television wa rapa. Mopalamento wa Kenya South Dr. Lemogang Kwape o roletse banni ba kgaolo ya gagwe pego ya tshutiso ya melao mengwe e ba tswang kgakala ba kopa puso go ba thusa mo go yone ga mmogo le ditlhabololo tse di abetsweng madi go ka simolodisiwa mo motseng wa bone. Mopalamente Kwape o ne a rola pego e fa a buisa phuthego ya kgotla ya Taukobong kwa Kanye Bosheng ke se go fetse Makwinja. Dr. Kwape o tlhalositse fa maikaelelo a puso e le go tlhabolola bontsi jwa Batswana ka go nonotsha mangwe mananeo a ka thusang go itshimololela dikgwebo tsa bone segolobogolo banana le bomme. Mme o ne gape a itsise morafe ka melao ya khiro e mešwa, dikokeletso tsa dituelo tsa babereki ka go farologana ga mmogo le melao e amanang le go letlelela badiramelato go emela tsheko ba le kwa ntle. Ye nngwe Tautona a buileng ka yone batsadi ke go gokela motlakase le maranyane a ka bote ya go tsena kgwedi hela yana dikgotla tsotlhe tse di mokanye dikwele tsotlhe tse ke tlhomamisa gore tsone di tsentswe dikokelo tsotlhe ofisi tsa puso tsotlhe e be tsentswe maranyane go itsise molao wa koketso ya madi a dituelo a ko tlase minimum wage gore motho yo o berekang mo tirong e ka ha molaong a okelediwe madi ka 23%. Go na le batho ba nna stopong sa morolwana tona mme go le ba ga ba rekisa ditagi go le ba ga ebile ba re tshwenya ga o ka raya ngwana gampieno a re o tswa ko sepa bitso ke ya go tsaya ngwana ke go itlhela ga stopong ba eta ba go botsa gore e le gore o mang o mopa ga go rileng o le gore o mang ga kae ga o ka go tsena ko police station wa ba botsa gore batho ba na le di-case tse kae le go ita batho le dikoloi o tlhakisa teng di hitile 20. Banni ba ne ba fiwa sebaka sa go ntsha matshwenyego a bone. Metse o buile ka botlalo gore dipompo di kokotleditswe go mme ga wa wela ne ke kopa morena wa me gore o re tlhalosetse gore dipompo tse di a go simolola moalo o leng ka kgwedi mang. Batho ba betelela ha sena go betelela o neelwa beile o bola motho o neelwa beile tota go halo go le ba go ntse jang. Dipompo di a lwa ko Lodubeng di tshwere ka ke bua le lona jana go tla go tsamaelwa mo mahelong jaaka ne ke a bua a ileng gore a amilwe ke letlhoko la metsi segolobogolo jaaka ha re leng teng ha tiro ya teng e na le kgwedi tse pedi simologile ba ba e dirang ba rile ba tla e hetsa mo kgweding tse di 12. Setšhaba se gakolotswe go emelana le moao boitseme ka jana se se busetsa tswelelopele ya ditirelo tsa morafe kwa morago. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Banni ba motse wa Kasane kwa kgaolong ya Tšhobe ba ntshitse ngongora tebang le go kgaolwa ga maranyane a smartboards mo kgotleng ya bone. Banni ba buile seo jaaka ba ne ba lekodisana le mopalamento wa bone Re Matšhana Shamukuni mo phuthegong ya kgotla kwa Kasane ka Laboraro. Ke a leboga eole. Maranyane a smartboards a maikaelelo a one e leng go gokela ditirelo tsa Wi-Fi mo metseng le ditoropo go ralala lehatshe leno a tsene mo tirisong ngogola ka kgwedi ya Phalane morago ga go rola semmuso ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Le fa go ntse jalo sebe sa phiri ke gore banni ba Kasane ba re ba na le dikgwedi ba ntse ba sa bone ditamelo tsa Wi-Fi mo kgoteng ya bone. No go na le boxing ya gone ya ene ba e boka ba re ke smartboards ha re tsore heletse kae ka rona o khona go bata tiro o le gone ha ka maranyane o e bata o le ko sa tau o bata tiro o le ka kae mme le sokolla la smartboards re ta le latedisa go bona gore gate mathata ka tswa ba kilwe ke eng ka gore maikaelelo a yone e ne le go tsisa mara ditlamelo ka maranyane mo mahelong a tshwanang a rona
e re dikgang di eme jalo mo Palamente Resha Mokuni o ne a itsise banni ka melao e e hetisitsweng mo palamenteng e ba tswang mo go yone. Wa ntlha o ke neng ka le babisa ditsebe ka one pele ke o isa ko palamenteng ke one ka sekgowa re ne re re bail bill o wa beili o hambo kaedi jwa gore motho a hiwe beili ha go rileng ante a timiwe beili ha go rileng. O mongwe ke wa go gweba ka batho ke ne ka le babisa ditsebe gone ha ke re ke mo tseleng ya go dira jalo mme ke dirile ya Palamente ya dumalana le molao kakanyetsong. Gareng ga dikgang tse di sa jeseng banni monate ke boleng jo bo kwa tlase jwa ditirelo tse ba di fiwang ke bodirela puso mo kgaolong. Ne ke kopa gore babereki ba le ba ba boleng ba ba more o ba akanyetse o ba neele le transfer e neele kopo hela yana because ga ba bereke sente le rona mo tšhono. Ke kwadile lekwalo to this effect. I copied it to Molaodi, I copied to your office. After several dikgang le go ya ko ofising ya water utilities ke nna mo leswe MP. Le fa go ntse jalo maphata ba tsibogela matshwenyego a banni. Ya ga Piggy's Kitchen ba etso tota ke gone ke utlwang nna ke tsetse gore ina hela last year I think in tsele mo kgothabiti bona report nna ke re nna ra itsibogela ne ke tsetse gore nya me solvile ke ta bua ke go lebella sentle le team. Ga ke itse ga go ntse jalo ko ofising ya la district ba office go kwadisiwa bosigo ba kwadisetswang ditiro. Diphuthego tsa mo Palamente di tla tswelela mo bekeng e jaaka taba le godisana le banni mo kgaolong ka diphetogo tse dišwa ga mmogo le go ba itsise ka mananeo a puso a ba ka a dirisang go ithabolola. Ke a leboga eole BTV News Kasane. Ditiragalo tsa go thibediwa ga bomme ke dilalome ba bo ba ba tlhasela le go ba amoga dithoto mo matlong ko motseng wa Odi le Matebeleng go bolelwa di tsaya phekelo e sele mo kamela mapodisi a Broadhurst monogaborone Superintendent o thusitse lokae o tlhaloseditse babega dikgang ba Botswana Television o nkutlwe thamaga le tumisang Vinte Mabane fa dilalome di tsentse banni ba metsi eo mo sepitleng se segolo di gobatsa le go khothosa setšhaba. Motho nakala tholo matswakabele a matswapetswape ga itsiwe e se naga se ke se diragalang ko metseng ya Odi le Matebele ka jana banni ba iphitlhela ba le mo mathateng a seng kana ka sepe ba latswa ka leitlho le lengwe ke dilalome tse di ba tsenela mo lapeng gare ga mpa ya bosigo mme ba amoge dithoto tsa bone tse ke dingwe tsa bontsintsi jwa lona tse mapodisi a di tshwere mo dilalomeng dingwe tse di santseng di le mo diatleng tsa bone moraga go ba phoronya mo ditiragalong di le mmalwa tsa bosenyi le bonwenwe ko metseng eo. Ke itemogetse go thuba ko mo motseng wa Odi di-case le 22 le ha e le gore gone go nagana phokotsego ka gore the year 2022 di ne di le 24 mo kotareng yone ke phokotsego ya la mela tse mebedi go thuba e le go thuba ga bosigo ka ithela di-case di ka nna 13 ko Phakalane e le koketsego ya di-case di le 10 ka gore the previous year ya 2022 ne di le 3 mo kgaolong yone ke yo ka metseng gape le ya tsholofelo ga gona ga nna le go thuba le go utswa ga di-case di le 13 ga motshegare compared to 15 ya the previous year ya 2022. Dilalome ga di sa tlhola di amoga banidilwana fela ba ba tlogela ka dikgobalo mme jaanong ba simolotse mokgwa go thubetsa bomme mo matlong a bone pele ba ba amoga dilwana. Mongwe ya dikgetsi tsa teng go ne ga nna le dipetelelo tse e le gore ba thubile a re ba tshwanetse go utswa ba betelela motho e le gore ke motswa sethabelo pele ga ba mo tseela dithoto yaanong ke sone se ke re go diphatsa dipetelelo mo kgaolong ya Odi gompieno mo kotarene heta setse di le 5 mme le ngwaga o hitileng ntse di le 5 dipetelelo mo kgaolong yone ya Odi. Ditlotlhomiso tsa tiragalo tsa go utswa ga dilwana tse di tswelela dipapamatsa fa dithelebishene di santse na le mmaraka o go godimo di latelwa ke megala ya letheka le di-laptop.
batho ba re go na le se se ka jiwa ko motseng wa Odi dikago tsa terra go a lebega gore ya re go aga batho ba ba na le itsholelo setse re na le dikatago tse di sekana ka sepe mo one motse wa Odi ene a re hela mo malobera tshwara banna ba sena ona ba thuba hela ya re ba tsantse gore ba boela mo ga borone e be ile re ba ithela sekganedi sa rona be le gore ra phuruputsa ba re ithela ile gore lwana tse di mo go bone di a belaetsa le tse re na le another breakthrough e le gore go ne go mo case e dirahetse beke e hitile ya go thukuta ga ba go betelelo radio TV ke tsone tse di eteletseng pele TV di laptop le dilo di tshwana le di ring ha ke itse gore di ring ba di dirisa go ka di ring tsa manyalo le ene jewelry ba kopana le yone mo go thubeng mo ga bone mo nakong e mapodisi ba santse ba tshegeditse banna bao go ba thusa ka dikarabo tse di maleba tsa tiro ya bone o nkutlwe Thamage Botswana Television metse ya Odi le Matebele motho etso re di gonetse o gakologa tsa sekgwakgante jana ka nako e roba bobedi ha re setsa metshameko Mototso madume dikgang tsa metshameko ka Tumompatane tsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa borre sa softball Tony Moyo a re ba mo kampeng go ipaakanyetsa kgaisano ya go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe sa 2024 se se tla tshegediwang ke lefatshe la Aforika Borwa setlhopha sa mono se simolotse ikatiso ka mosupologo mme se tla wetsa ikatiso kgwedi eno e le 20 le bofera bobedi ka go tlhopha setlhopha sa batshameki ba batla bomba go emela lefatshe leno kwa Aforika Borwa kwa Makopane kwa Limpopo se gola mebaeng ka dintla Moyo o tsweletse a re morakong eno ba bereka le batshameki ba le 30 mme tare morago ga kampae ba thope setlhopha sa setšhaba sa batshameki ba le 16 go go tsenela kgaisano eo ya go ipatela phatha kwa sejaneng sa lehatshe setlhopha sa Botswana se tabo se tsomana le go hetsa mo maemong a ntha ka go henya sa Aforika Borwa se se nna se ba tsenya dingalo ngwaga le ngwaga se se botlhokwa pankanyo ya rona ha ke yone ta re bontshang gore step by step re bata go ira yang tota the ultimate goal ke go wina bosimega jwa di qualifiers since I recall the last time re tsholetsa trophy ke ka 2003 le zone 6 le thokola ligi ya softball ke nngwe ya dikgwetho tse di dira tiro ya bokatisi bokete mehela Moyo o kupile Batswana go ba emanoke ka nako tsotlhe gona inactive for a long time go na le sabe sentse mo performanceng ya di player but ha ligi le teng players ba tshameka we see them ba assessa di performance tsa bone ba bona ba bangwe ba tshameka yang and be able to rise to the occasion when given an opportunity tournament ke khanya gore one player in a tournament can turn out to be on top of the player tournament but in a regular season o boithalelo gore ke motho sokola wow. So tournament they've got its own moments. A player can rise to the occasion, a player probably can choke. Setlhopha sa mono se setse se kokwantse dintha di le 33 ebile se le mo maemong a 33 le hatse ka bophara la bohelo se tsena kgaisano eo ya go ipatela phatha ke ngogola mme ba hengwa ke Aforika Borwa ka dirane tse 4-3 makgalakga a kgaisano. So as dilo dintseng ka ten right now WBC e changile format ya go tshamekela World Cup so this is the first stage se re tabera go go sone after qualifying ra go the second stage and qualifying on the second stage that means we'll
have that opportunity ya go tshameka final next year. Batshameki ba babeditswe mo go ba ba 30 ba ta ikatisa go hita kgwedi eno e wela, mme gareng ga bone ke pitcher Kagiso Mogale, Brian Dikgang, Tshepo Ditiro, Ona Segudu le Ofentse ke Sogile gareng ga ba bangwe. Batshameki ba setse ba kile ba tshamekela lehatshe leno kwa sejaneng sa lehatshe ka ngwaga wa 2019 kwa Botswana e neng ya hetsa mo maemong a bo 14. Kgaisano e ya go ipatela phata e ka kgwedi ya Thakole le 26 go tsena Mopito a le gararo kwa Botswana e tabo e ipatela phata mo go tsepedi se di tla tsewa mo Afrika. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Rantsarele mo go tsa softball mokatisi Tony Moyo a re o itumela setlhopha sa bakatisi ba berekang le bone a re ka jana bone jo ga tebogo mokhatšhane Tapiso Utumile Jerry Mwanake ba ileng ba thusa bakatisi le mookamedi wa setlhopha McDonald Fologang ke bokatisi le boeteledi pele ba popota ka jalo ba dumela fa batla thusa setlhopha go fetsa mo maemong a itumedisang go iponela phatla le sebaka kwa dikgaisanong tsa di World Championships. Monate ke gore ke bakatisi botlhe be eleng gore ke a ba itse, and then mongwe wa bone re tshamekile mmogo ko national teaming, and then the assistant coach Tebogo Makachana ke motho eleng gore has a winning record le team ya gwe ko police, and then he brings his experience ya go winner. And then we also have Coach Tapiso eleng gore he's a teacher ko LSS, and he comes from a winning background, having excelled for a long time ko LSS with his boys and girls. Ke ta kopa hello Botswana, the friends of softball ba re support, ba re rotloetse, ba re encourage, ba nne positive all the time, and go aga diplara tsa rona, and ba ye go Limpopo ke ha koning hela ba te gore support, and it will be highly much appreciated. Fajanong re tsena mo go tsa Dakar Rally sekgantshwane sa mabelo a dikuta Rose Branch o le tsa feditse mo maemong a bosupa mo tikologong ya bolesome kwa kgaisanong ya Dakar Rally kwa Saudi Arabia. Branch wa setlhopha sa Heroes Motorsports o feditse tikologo eo ya dikilometara a di le 612 ka nako ya di ura tse 3 le metsotso e le 35. Mo tikologong e gapilweng ke lekawana la Monster Energy Honda Ricky Babbitt wa America a longwa serota ke Joseph Rimo fa Adrian Van Verven a feditse mogo a boraro. Batabogi bao ba tla re mogo la gompieko ba tsene mo legatong le lengwe gape la Dakar Rally. Farleba tsa kgaisano ya Africa Cup of Nations setlhopha sa Morocco se letse se simolotse metshameko ya bone bontle ba fenya sa Tanzania ka nnotse 3-0 mo motshamekong o mongwe wa Group F. Setlhopha sa Democratic Republic of Congo le Zambia tsone di tshamekile maleka a nno setlhopha. Madio ao a raya gore Morocco ba eteletse pele Group F ka dintlha di le 3 ba longwa serotwa ke DR Congo le Zambia ka ntlha e le nngwe setlhopha. Tanzania yone e mo maemong a bone. Tikologo ya bobedi ya kgaisano e a tswelela gompieko Equatorial Guinea le bagana le Guinea Bissau fa Cote d'Ivoire e tla bo e phadisanya le Nigeria mo Group A. Motshameko wa Group B one o akaretsa metshameko magareng ga Egypt le Ghana. Motho a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.
marata thiba ka monthabong ko gantse le kgalagadi ka kgonagala ya pula lefe gadima mo mafelong mangwe mme mafelo mongwe ka bontsi a lefatshe lone gone marata a thiba mme go na le kgonagala ya pula lefe gadima ko nkgabe borwa go tlhabakgatleng le kweneng e phataletseng le mafelo ga ko legare bokone bothaba le tšhobe gone re fetse kgonagala ya pula lefe gadima e anameng le mafelo mo mosotsotso ga tsa lesome le borobongwe mo gaborone ko lephephe le ko mahalape mme mafelo mongwe ka bontsi a lefatshe lone one go taeketse go le mogote ka sengwe sa mogota masome a mabedi go eng ko go masome a mabedi le bongwe mo tshokologong go taeketse go le tsiditsana ko legare bokone bothaba le tšhobe ka sengwe sa botsietsana sa masome a mabedi le boraro go eng ko go masome a mabedi le borataro mme ko nkgabe borwa go tlhabakgatleng le kwene gone go taeketse go le bothito ka sengwe sa botsietsa masome a mabedi le bosupa go eng ko go masome a mararo le bongwe mme ko gantsi le kgalagadi gone go taeketse go le mogote mo tshokologong ka sengwe sa mogote sa masome a mararo le boraro go eng ko go masome a mararo le botlhano mme fa re latopedingwe mo Africa re setse kgonagala pula ko Antananarivo, Dar es Salaam le Nairobi mme maro a thiba ka mothapong ko Luanda le Port Elizabeth ga ko venue ko gone go tabanela ba tsamaro mme go tapoga ko Cape Town go tabanela ba tsamaro ko Addis Ababa le Tripoli mme go tapoga ko Cairo, Khartoum le N'Djamena ga ko Rabat le Monrovia gone maro a thiba ka mothapong. We are gathered here today to celebrate a significant milestone in the field of public health, and we are thrilled as the United States government to be part of this launch. It is truly an honor